Dear Mr. Lonely. Ato iti allowance mo para itaalawas, Jennifer, ading ko. Agyaman manang, apag iso, adabayadak para iti may sa group project mi. Kumustamat nga iti panagadan mo? Nangato ka din matlaang dagiti grades mo? Wan manang, sapay ko mga rod, tamakastrek tumanan iti dean's list. Alakat saya atom ti panagadal mo Tapno mapasamak day tanga arapaap mo. Madamag ko man lang manang. Awan ka di pa'y nobyong? Ha? Wano. Ni Manong Jonathan nasigod a nobyong pa'y lang ti ay ayatam nga gingga ita. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Jennifer? Ala, agsagana kakit din. Taagid dan ta na rumwar. Itulod ka nga umuna iti pagadalan nyo. Sakto sumrat iti opisina. Good morning, my beautiful BFF. Good morning too. Nasapa ka asimra kita, Loida. When tanagado ti mailipas a report. Amumutan, sa anak ang makatrabaho ijay balay. Tamasapol nga asikaswak ti masakit nga inak. So aday jay, dito'y kulangan nga aramidan dagiti paperworks ko. Amom, nagasat kan kadagiti dadakkel mo. Gaputa nagsaya at ka nga anak. Totoo yan, BFF. Kanoran siya mata. Nagasat akmat. Gaputa ipatpatid da. Nasingpet ken nagagat ka ngamin. Iso nga awan nga rod ti rason, tapno saan da ka nga ipateg iti kastaunay. Apay ka di ang pinayabandang iti opisina yo, Sir Sam? Gaputad na napatag nga ibagakan ka, Katrina. Anya day ta, sir? Ada ka di parikot iti trabaho? Ada ka di naaramid ko asaan anasaya, ha? Unay lakit din day ta panagdanag mo. Awan parikot iti trabaho. Kinapudno na mayat ti performance mo dito'y kumpanya. Isungawan nga rutinas ka na pagdanagam. Awan gayam, iso a pinaayaban ka. Gaputa kayat ko asika ti agattend iti seminary di Manila. Ti maangay a seminary di kat para matlang iti pagsayatan ti kumpanya. Sige, sir. No day tati ko nayo. Mapanak nga rod iti Manila para iti maangay a seminar. Intun biga ti rabi iti papan mo. Dua kayo kini Loida amapan. Nanang, umanawa ka. Naskan amapanak ije Manila. Gaputad da maangay a seminar para iti kumpanyami. Ala, kataganandad ka nga rod, anak ka. Wen nanang. Ni ka de Katrina ti kadwam ama panije Manila. Wen nanang. Siyak nga rod, nana. Iso nga awan tinas ka na pagdanagan nyo. Gaputa addaak akadwa ni Loida amapan ijay Manila. Ngala, agan anad kayo nga raw. BFF, umadanin amang rugi ti seminar. Ngam-apay akaslasaan ka amakaid na. Ha? Madlaw ko nga itaypay ako kita ka iti bangir atugam. Apay, asino tikit kita Loida, mailasin mo ka diti nakatugaw ijay. Dahil man ti ada iti makanlawan mo. Ay sus, BFF. Jak lakit agbidot ni Jonathan Dayjay. Ha? Ay, I smell something good. Kasla makikita ko nga. Ngaan niya? Ngagsubli ti sigod aragsak mo. Agsagan ka man. Ni, umadanin amang rugi ti seminar. Nagbayag mo na ni Loida na pa nag-CR. Itay pa nga kururayak ti tiruar ti conference hall. Sapay kayat kung ti mapan iti restaurant na mabisina kon. Hi, Katrina. Ha? Jonathan? Wen, siya nga rod. Itay pa akayat ko ti umasidagkan ka. Iso na lang ta mabayinak. Gaputa nakitak akadwam ti gayem mo. Kasta ka di? Aywan gayam. Nangan ka ka din. No kayat mo, mangantay ti restaurant. Siyak ti makamoy ti gastos. Kano kayat mo, ikuyog mo ti gayem mo. Uray saanan. Nakababain man.
Awan tinas ka na pagbainam. Italang mat nga awisin ka. Iso asapay la ko ma, tapat gamti awis ko. Sige man laangan. I-text kon to laangan ni Loida, ta sumarunon ton iti restaurant a papananta. Amang ano saan tumot lama panday jay, gaputa man nagbabain ngamin. Jacqueline Pagarop, lang ato matgaya man ti posisyon mo iti kumpanya pagpapaayam ita, Jonathan. Wen, ken san la areta. Nakaipundarak pa yan iti bukod ko abalay. Iso na lang, tadala takurang na. Anya day ta? Single pa'y lang aging gaita. Anya? Oh, come on. Kaya't mo asawan? Awan pa'y asawa? Wano girlfriend mo? Awan pa'y. Katrina, pakawanin na ko ma. Pakawanin na. No nasaktan ka, iti desisyon ko. Ideagayan ayat tapay lahat. Kaya't ko lang amin na matungpal ti arapahap ko, idi. Ken amumutan. Awan-unay ti panahon tayo ti tunggal maysa. Kaputag padatakit nga rod nga estudyante, idi. Nabayagan day di apanawan, Jonathan. Iso asaanan aday ka ti pagsaritaan ta. Alakit din, mangantan. Saan to na naimas ti nakadasar amakan, no lumami isan. Ay, sana all na lang, friend. Uy, unay mo tanday ta reaction mo. Mangagda ka dagiti ka opisinaan ta. Anya ko ma, break time mo. Kat, anya pa'y nga itinagsaritaan nyo kini ex mo. Day chay, nagkidaw iti pamakawan, gapo iti inaramid na idi kanyak. Maawatak mo't kid iti nagbalin a desisyon na, friend. Tauray siyak. Awan una yan ti panawan ko kankwa na idi, gapo tagad adalakit nga rod. Iso na lang ta. Talaga nasakitanak, friend. Among friend, saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin nyo pa'y nga isubli ti sigod nga ayan-ayat yung. Nalakit di ta kayat yung ti makabawi iti tunggal maysa. Ang question, no bilang taagdaton manun kan ni Jonathan, aklunam ka di? Siguro. Anya siguro, no syakti si ka, aklunam mo friend. Itikas na, agbalinan anaragsak ti puso. Ay na, congratulations, Jennifer Ading ko. Nakaturpos ka matlaangan iti kolehyo. Agyaman manang Katrina. No saan agapukan ka? Sana kumana ka turpos. Unay kalakit din ay ha. Awan anyaman na ading ko. Kabsat ka. Iso arumbang laang nga rod at tulungan ka. Kan may sa, iso tibilin kanyak dagiti dadakkel ta idi si bibiyag da pay laang. Iso asigurado anaragsak da ita para iti panagbaligim. Kat ita talakalpasa ko niti panagadal ko. Magsapul ang kadagos iti trabaho. Iti kasta, matulungan ka kadagiti gastos si Jay Balay, manang. Friend, papaayaban na ka ni Sir Samuel iti opisina na. Mapan ka kanu ija itamot laang. Gaputad da kanunas kan nga ibagana ken ka. Anya tamanan ti ibagana. Adda nga ta mistake iti report nga inaramid ko. Si kamot, managdandanag ka na unay. Gapula ang tapapaayaban na ka ni Sir Samuel, adan adagos bidot ana aramid mo. Ay na, tinasaya at mapangkalaangan iti ayan na. Iti kasta, maamuam no anya at talaga ti ibagana ken ka. Sige nga rod, tamapanak iti ayan ni Sir Samuel. Pinayaban ka dito yung opisina. Gaputad na kayat ko ngay pakamukin ka, Katrina. Anya ka diday ta, sir? Mapana ko ni di Amerika iti kabitan na panawen. Iso masapul ang masukatan ti manager iti dayto yung kumpanya. Kat gaputa makita ka na pintas ti performance mo iti lasod ti sangapulo at aware na panagtrabahom ditoy. Sika tinapili ka sumukat kanya kas manager. Ha? Anya? Pudno ka diday ta nga ibagbagayo, sir? Wen, mamati ka kabalang ti trabaho kas manager.
Ket sigurado nga dadapay adumuras da ito'y kumpanya, gaputa na laing ti sumukat kanya. Agyaman na kiti panagtalakyo kan ti kumpanya kanyak, sir. Ikari kasay saya atak pa iti trabaho. Nang runa ita, tamay sa akton a manager. Manang, itay ka pa'y anak katugaw dito'y salas aday talatan laptop mo ti kasangsangom. Agrelax ka mat Ay na, jak masango ti agrelax ading ko. Ado pa'y dagiti naskan nga ilapas ko. Kasta ka dilatan akanayon? Trabaho latan ti ininto na ram. 35 ang titawin mo. Nga maging gaita, awan pa'y asawam. Sige ka, ang mga numaunaan ka pa'y. Ayos laeng, uray no umun-una ka makiasawa ading ko. Awan mo't plano ka makiasawa. Ang amom, no daduma. Pampanunutek, noan niya nga tamot tirik na ti adda asawa ken anak na. O di, mangsapol ka iti agbalin na boyfriend mo. Iti kasta, maamuam ti sungbat dayta sa ludsud mo. Alakit din, agrubwat ka manang. Ilibre ka man iti coffee shop. Masapol na agaliwaksay ka mat. Tapno saan la at trabaho ti aramidam. Oh, aday tanti kapikan cookies nga order mo mana. Agmerienda ka, tama nga no lumamiis pa iti kapem. Agyaman na kiti panangilibrem kanya ading ko. Nabayagan na sa anak-anak na pandito a coffee shop. Ngam, naimas lata ti kapeda dito eh. Ay, Katrina. Jonathan, adda ka dito eh. Wen, kasangsangpat ko iti kalmain. Awin kayam. Daytoy ka din ni Jennifer, akabsat mo? Wan manong, siyak daytoy. Mabit lang manong. Adda ka din asawam, wano kayan ayat mo. Tanawan pa'y, mabalin niyo ti agsinnoblian ka ni Manang Katrina. Tanak ka man dita, Jennifer. Apay, awan matdakas na no bilang Manang. Ha? Aklonam nga minan. Aging ga ita, ni Manong Jonathan pa'y lang ti adda dita pusom. Iso asaan mo ama aramid ti agayat iti sabali. Jennifer! Aday ta, Katrina. Addatan dito'y balay yun. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak, Jonathan. Naisturbo kan sapayan, gapo kanyak. Awanan yaman na oray maisturbo ak. Basta para kan ka. Ne, Katrina, pinatpatamatan ti imak. ay ayatan ka pa'y lang aging gaita. Sana nagbaliw day ta arik naken ka. Kat ikarik. No ikanak iti may kadwa agundaway. Di kanton pulos panawan. Kayat ko la maamuan. No adapay la panagayat mo kanyak. Wan, aging kaita. Ay ayatan ka pailaang, Jonathan. Sipod nag-break ta, idagad-adal ta pailaang. Saan akon anak kinobnobyo apulos. Gaputa, namnamaak nga agkita tapay. No kasta nga rod, agkalaysatan iti kabitan na panawan. Iti kasta, makapagdenatan iti agnanayon. What? Agkalaysa kayon kini Jonathan ko ng friend. When friend, amom, nakaragrag sakak. Gaputa dimtang dayti agundaway para kada kami ka ni Jonathan. Oh, I'm so happy for you, friend. Sige, siya kung timaka mo itimang make-up kan ka. Kan siya matan timang bayad. Gift ko na yun sa'yo, friend. Agyaman ak, friend. Awisom tumutan ni nanang mo, Tapno makitak mat. Nabayag nga minan asa anak-anak kapasyar iji balayo. O sige, ibagat to kin ni nanang adumar ay iti kalaysam, friend. Manang, inton bigatan ti kalaysam. Kalpasan na. Eja iton balay da Manong Jonathan ti pagnaadam. Awan tumatan ti kadwak dito'y balay. San abale, tadamat dagiti dua ababaonan akadwa, maading ko.
Si Kanton di makaamo diti balay, ha? Di ka agdanag, umayak tulat ta akanayon. Itapay laang, kablaawan kayon ka ni Manong Jonathan. Manang, kunaklakit din no agbakbakit ka na balasang. Naimbaglangan ta nagsubli ni Manong Jonathan. Wen nga rod, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Gaputan na uray ko day ti agundaway. Kat kas iti kanayon nga ibagbaga kanyak day di mamakan papa. Agbalinak ka no anasaya at nga asawa. Kan ina, dagiti agbalinto nga anak mi kan ni Jonathan. Nagkalaysa kami nga rod kini Jonathan na Mr. Lonely. Kat ita, addaan kami iti anak. Nagtultuloy latta ti panagtrabaho kas manager iti kumpanya a pagpapaayak. Timet kabsat ko, addamaten bukod na a pamilya. Tuy pagayam mo, Katrina. Katrina, pagayam ko, agyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Maragsakan para kada kayo kini Jonathan. Ket sapay lakuma, tagtultuloy latta tinasayaat ken naragsak a pamilyayo. Kan kastameten ti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged ti tinaga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Aglunan na ngaminan. Tapnada katulungan dito'y pwestom. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no aduti gumatan. Sa anak amarigatan, kabailak pa'y man. No kasta, talagang awan namnamakan ka. Addan anak ko, agbiro ka iti balasang nga armam. Namsikat kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laang. Ken adamat ni nanang akatulungan. Talagang sa nga awan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo, kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak nga agbirbirok iti baknang. Mabuti nga klaang ang makatumpong manen iti babaero. Ha? Sa anak mo't ababaero? Kasano ang makasigurado Sungbatan nak namin atap no makitam. Ay, yak amo. Bay anak nga agpanunot pa'y. Sige. Agpanunot ka pa'y nga rod. Ngam umayak tumanan inton malum Tulungan ka manen amang rigap dito'y pwestom. Talagaan na pingat nga agaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rikap iti pwestong. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate, kasla kayat ko na asong batan. Nga mabuti nga kung agkamalimanan. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laeng akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umuna anatumpungan. Iso nga rod akas la mabuti nga matan. Kasano ang masigurado? No babaero ni Philip no saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwam. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong batak, addanton kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpayso na, makabannog tagmay maysa. Naku namon. Iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa, inom ti aramiden na. Ay, talagang nga agpong tutak. Kasla kayat ko aramas ang jarupa na. Sobra ka man. Agpayso? Sungbatan na kon? Wen ko naklang arudan. No kasta, girlfriend ka nga roden. Wen kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaangan. Ala, manganta nga rudan, tagsubli akman ng ije pwesto. Ala, wanen.
Tauray siya, agpasada akmat. Umayak man ni Jeff Westom, tatulungan ka. Agyaman nak, Philip. Asino di mo nagdito yung pwesto ni tayo, ha? Nakita ko nga at dalalaki a pinastrak mo. Anya ka kadi. Tinakautangak dayjay. Umay agsingsingir iti inal daw. Sigurad laeng as anak alipiputan, Kim. Dakasak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan? Sa anak alalakero, Philip. Jack kayat nga dapaster kam iti unag ti pwesto. No may manan agsingir, di mo pasterkan. Makipila ka dagiti aggatang. Alam mo nun, unay ka matan. Kaslaawan pa nagtalak mo kanya. Asino man ang Jay na bayag at kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak kadagiti lako. Jack am mo, no asino day Jay. Nakita nak lang arogan, ngam kaslas anak apagan ano. Unay ka matan, Philip. Naguray ka kumaatad, dangarod ka sarsaritak. Pimanaw kamit ngamin adagos. Napatpatag ka day Jay ngam iti siyak. At dangarod pagsarsaritaan mi. Maan ano kumano naguray ka. Ano agpaiso na pataga kang ka. Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige man langan. Tapno saan ka akasta. Kasta, agdin na kayo? Ay, kapilitan yan Panagkita kat saan mat ababaero. Ngamay, napagklan aseloso. Pagselusan na mat amin ang makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa ak saan? Saan a babaero? Ngam siloso? Ay, iso na saysaya at no agdin na kamin. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta a desisyon mo. Sapay ko ta sa anak manen ang nagbidot iti dayto a desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsik nga agungat manen kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang muda nga adnan kadkaduang ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita? Amum akasurong ko ang makisasao ka iti kumkumpormi a lalaki. Ngam apay apagaayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno, nalimad a karelasyon mo dagi jay. Umayda ka pa yung danunan dito dagos mo. Agdamdamag laang iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod. Maamwak lang nga da sa bali a lalaki iti biyag mo. Dakas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Kasi ka laang ti lalaki iti biyag ko. Kasta? Pasensyakan no kastoyak. Nalaos lang amin ti panagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano dayto yan? Masiguga ko. Anya ko matipagdanagam. Adamat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod amuno kasano nga ibaga kadananang kantatang. Lumabutang ka mangibaga kadakwada. Oh, di agawid ta. Tasyak ti makisangwa kadakwada. Agpaiso? Wen, apay kit dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo. Agyaman nak, Philip. Takabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan da ito'y kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kadwa nga anak ko. Anya? Kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasagana ak atakderan ti putot kuana. Baro ka kadipay. Unda ta, baro akpay. Kat mabalin ko nga ikasarti anak yo. Saan may pa nagtungtungan day tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makaambo kayong around. No kasta, ti kayat siyaw. Di kay madanaga, nana. Tajak baybay anti anak yo.
Anak, kaya't ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iso ati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama? Awagak ka no iti papa? Wen anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na iti pagadalan. Ita, adamot langan. Yung agpakada kami matlaan kini Papam a Philip, wen. Agsubli kami manan iti trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Urayak tumanan ti panagawid yo. Nagkailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pay. Sa anak ama exercise no dituyak latan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Ala, makamo ka nga rod. Ngum namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho. Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka. Agsakitan ti tiyan ko. Aganak akon. Aganakan. Sige, taipan ka iti ospital. Alam ti bag anak ka parabaw iti lamisaan. Sige, wan. Ala, umay kan. Taitaray kan iti ospital. Nasayatan na kariin kan. Apa akas to iti itsura ti anak mo? Kim. Apay, anya ti tsura na. Kita ama. Basi ti may saasaka na. Kan... Apay dagito'y ramay na. Nagababa. Diyos ko, apay akas na ti tsura ni baby. Ala. Agpapigsa ka. Tagawid tan. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga rin ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awatan ta kumaasi pupuso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan gwapo ito, Deda? Anya? Anya kamatan, Philip. Imbes ko maapatib karam tiriknak. Ngam saan man, taad-ad umpay timang pasakit itiriknak. Ado siguro ti lalaki. Iso agas ti nagbanagan ti anak mo. Saan gwapo ito, Deda? Awanan kay tibain! Pumanaw kan! Saan ko akasapulang tikaskan ka? Awanan kay tibain! Agyaman akta sinarungkaran na kito'y balay mate. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasaadan ti anak ko. Ngamsan pa'y amaawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Maasya, nakunay kan ka, gayam. Kasano ka itan? Kaya't ko ti manangdan iti agaw awiri ti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan a pagawidan. Nadaktil matan ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtalakan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin. Diyak kayat nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko. Apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed. Agsinublat talatan nga agaw awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saan? Pinapanaw ko taawan serbi na nga asawa. Manang, nadlang ko man. Iti mano abulan a sumursurot kami ka ni baby ije pwestom. Imado ti customer mo.
Jay matan pwestom ti kapigsahan ka dagiti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw mo matgayam dayta. Kunak no siya klaang tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwesto. Diyak man amo. Kun kunak pa'y nga rod iti bagit. Aswerte ni baby kanya. Wan nga agpaiso manang. Amang ano swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti amana, ngem na swerte at iti anak ko. Nanang, kayat ko tagpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Ket no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yon. Kat nasaya at anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpakpakita ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day a tao? Agburek lang ti darak no malagip ko. Oo na yan ay day a tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarud imbes ko mga iso ti kang runaan ang makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinalikodan na. Mala, bayangon. Sana bale. Tada kami ang makaawat kan ka, iti sa Adam. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol mo ten ti rupang agpakita kay kanyak. Anya ti masapol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensyak? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Ah. Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat. Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbiag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi apanagparang mo kanyak. Agyaman akpagayam Kim iti daytoy akapadasam. Saan mo arikpan ti puso maipapan ken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo, iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi apamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kim. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Adatan iti grade 12. Ada ka di plano mga agiskwela iti college, love? Marigrigat kami lang, love. Amumet. Siguro, agbiro kang iti trabaho. Makitan ton no ituloy ko ti agadal. Sika ngay, pagadalan na kadag iti dadakkel mo. Agmay may sakmat nga anak. Iso pagadalan dak Sapay ko matadinak to isuksukat Siguradong tong adunto ti mom iti panagadal mo iti college. Anya? Apay ko mga isukat ka. Arig na siyak tinagaram kan ka anya. Tilay bagbaga. Kit agpay sumat. Di mo mat ngamin maiturat ti agaram. Di mo maiturat nga ibaga ti rikinam kanya. Anya saan? Katno yung bagak iti surat. Sanak la na iturod a sinuratan. Idi nakisinengedakan ka. Siyak ti mo na nakigayim kan ka. Syaklat ta tinagaram. Apay ngamin amasaron ka no ibagbagak asyak tinangarim kan ka. Saan mo't ngamin nagpaiso? Anya ngay, itulod ka iti balayo? Wana,
Tag meriendatan tupay ije balay. Ay na anak ko, numabalin saan mi pa'y akayat kin ni tatang mo ang maki-boyfriend ka. Ngam boyfriend mo matgaya manday di abong. Makiwin na suaskan kan kwa na. Ay, saan ananang, tatang? Awan mo't dakas nga aramidan mi Nasingpat ni Bong. Ammo ka sana nga agbabawi, nga isunto ti pakiasawaak. Asawa kit din ti adda iti panunot mo. Pagadalan da ka pay, sakan to makiasawa inton makagraduar ka. Ammo ka? Katagad adalak mo't. Una, nga makaisturbo da iti panagadal mo. Ngaddan ka ayan-ayat mo. Saan, tatang? Saan ko abaybay anti panagadal ko? Iso anjak kaya ti makibreak kan ni Bong. Talaga nga rod nga ayatom ni Bong One Grace. Kat nagasaganak amang hilaban kan kwa na kadagiti dadakkel ko. Saan da ka di akayat ni Bong? Awan mat ibagbagada saan da kayat. Ti ko nadalaang agadalak. Desidido da nga rod amang paadal kan ka. One. Kat masyana kan ni Bong. Saan ang makapagtuloy nga agadal? Agtrabaho ka no. Kat dependenton no maituloy na ti agadal. Aduda ngamin nga agkakabsat, friend. Ngam nagagat ni Bong. Mapanak nakakdayta. Taas si dag iti balay mi ti talunda. Dayta ti may saan na ngayatakkan kwa na. Ti kinagagat na. Kan nauli maglaeng iji pagadalan. Umadanin ti pa naggraduar tayo. Siguro, manmanutan ton nga kita. Saan to apuro trabaho ngamin ati as asikaswam? Kayat ko nga kita ta tunggal Domingo. Makimisa ta, kasjay. Sige, umanugo tak iti dayta. Ijay ton ili ti pagbiro kak iti trabaho. Ijay tan tumutan nga kita. Ken ijay ta ang makimisa. Basta saan nakto aliplipatan Siyak pa'y mati ko na. Saan ko nga aramidan dayta? Nanang, tatang, agpakada ako ma. Ada celebration ti pa nag-graduate min. Kas mao di apa nagkikita mi. Iso amapan kami agpipiknik. Amin kayo kadi. Wen, nanang, Basta agan-anad kayo Papanan nyo ayang. ag-swimming kami. Ala, palubusan da ka. Nga magawit ka matlaang. Wen, tatang. Umay kadimat day je abong. Siyempre, tatang. Tay kunakon Ti panagadal mo, ti ununam. Ang mga ninton madamdama, agsikog kamatan dita. Ni tatang mat. No inaramid mo ti kasta, makaamukan tumatan iti biyag mo. Iso asaan na kami kumaasukiran. Agrambak tayo kit titi dayto ya pa naggraduar tayo. Santay ngamin nga mo. No kaano tayo tumanin nga kikita, kakadwa. Sige, aginom tayo. Sana bale, italaang mat. Kung saan tayo unay nga agbartok O sige, umanugot tak iti dayta. Anya Richard, kayat mo kadimat ti aginom? Sure! Okay nga Roden. Rogyan tayo na. Sige, inakitaan ti may tuntuno a pulutan tayo. Paribong, makamukan ka ni Crystal. Tamakamuag matan ka ni Grace. Itulod ko dyan balay da. Dakas ka dagiti naganak na. No at dakas ang mapasamak kan kuha na. Sige nga Rod. Magandanad ka Oras siya kat itulod ko mo to ni Crystal ije balayda. Amangan ngamin no agungat dagiti naganak na. Tamadlawan na bartag mo to ni Crystal. Uy, sana ka nabarta kanya. Kabalak pa iti ang kawit. Nga urig may saak. Agpaitulod kan ni Bong, Crystal. Di mo amo. Doon niya ti mampasamakan kay ti dalan. Ala, wanan. Amangan ngamin no makita dagiti dadakkel ko nagkuyog kami kat agbungot damanan. Hindi talaan. Imbag kanyak tanaanos kanyak dagiti dadakkel ni Grace. Kay kayat dak ngamin. Imbag ka ba Siyak ngay. Awan may panakal ko kadagiti parents ni Crystal. Saan ka man nga agsaw iti kastabong?
Basta ti kanayon mo alaglagi pon. Ay ayatan ka unay. Kumusta ngay? Naka-enroll ka matlaang yan? Wan tatang. Ngamad ako maisingasing ko kada kayo. Anya data? May mayat no agabang ak iti boarding house. Iti asidag ti pagadalan ang naging rolak. Iti kasta. Maipasnag ko ti panagadal ko. Nagrigat nga minta ginawid iti inaldaw. Mataktak lang ti oras ko, iti pa nagbiyahe. Sa bagay, naginawid ka, magastusan ka iti plete. Ti pagplete mi tinal daw, ison ti pag-abang mo. Wen tatang, aglalo, kat adda subject ko amasapa. Alang arod, kaduan na kaninanang mo inton bigat. Mapan kayo agbirok iti pag-abangam. No kasta? Nakasapol kan iti trabaho, bong? Wala. Ti pagsayatan na. Day off ko iti Domingo. Gapot ta sarado ti shop. Nasayaat nga rod no kasta. Ang mga no sa anak kon nga ginawid iti inaldaw. Magastusan ak iti plete. Iso ang nagbiro kami iti kwarto ang maabangan iti asidig ti pagadalan. Ne, kasanuton nga ay makapagkita. Di sikat ti umainti dagos ko. Ha? Mabalin? Apay kit di na saan. Sige nga Rod. Sana bale, tadang trabaho. Saan kunton a problema ti pamasahe? Grace, sayang. Saan ta nga agpada iti nagenrolan? Kasano? Kat isumat ti kayat ni Richard a pag-enrollan mi. Siguro, naragragsak kumamot no makaadal ni Bong. Anya nga rod ngay friend, no saan akabailan a pagadalan dagiti dadakkel na. Wan nga rod basta igaod ko latan ti agadal. Para iti masakbayan mi ken ni Bong. Dayta ti kasayaatan nga aramidem, friend. Ay na, mailiw kami unayan kan ka anak ko. Italaang manen a bakasyon nyo a makadwada ka itinapaot dito'y balay. Wan nga rod nanang. Katkasla apagbiit lang ti may sa atawon. Wan nga rod anak. Second year college munton. Katsapay ko matalala ingam.